Štajerski derbi je tokrat minil povsem v znamenju domačinov. Ti so kar gladko s 3-0 premagali ekipo Maribora in zasluženo slavili na to zadnjo septembersko soboto. Tu so najzanimivejši momenti tega obračuna. Definitivno mislim da je manjkalo već kvalitete u napadu kar se tiče organizacije igre u fazi napada. Mislim da smo mi taktično dobro stali danes, ampak ko bi mogli mogoče realizirati tiste naše priložnost nismo realizirali, Celje je to realiziralo i na koncu zasluženo zmagali. Yeah, it was difficult mentally, but this is not an excuse. We are professionals. We need to keep doing our job, what we can do the best. And there in football can happen, but we will be strong as a team and we will try to figure out these problems.